Sebab kita tak boleh beli mak ngayah, Ustaz. Dan tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan tanya mana-mana orang yang telah kehilangan mak ngayah. Bagaimana hilangnya seri Ramadan tanpa mak ayah. Bagaimana hilangnya seri raya nanti tanpa mereka. Bagaimana hilangnya seri kehidupan kita ketika mana tidak ada mereka dalam kehidupan. Walaupun mereka sedang terbaring di atas katil dalam keadaan logik akan seperti menyusahkan kita, tak. Itulah kesenangan paling senang kita. Walaupun dalam keadaan terbaring, percayalah mereka akan mendoakan kesejahteraan kita. Betul. Hari ini kita berjaya bukan sebab usaha kita sangat. Betul. Cek balik tuan-tuan. Ramai mana orang yang jauh lebih pandai daripada tuan-puan. Yang usaha lebih dahsyat daripada kita. Tapi kenapa Allah mengizinkan rezeki tuan-tuan dapat hari ini? Sebab doa, mungkin doa mereka. Betul. Jadi jangan sombong dengan Allah. Maka ambillah rasa tanggungjawab. Untuk mak dengan ayah ini bukan pilihan tapi kewajipan untuk kita jaga. Jadikan ibu dan ayah sebagai raja dalam kehidupan kita. Pasti tuan-tuan akan menjadi rakyat yang paling bahagia. Ya.